Maskap kita agi guys kay Rungtas kasi Lias in the middle of nowhere. So di na siya para sa virus. Dili ni para sa virus, para ni sa baho. Butang ni. Enjoy. You're Barbie doll. Show them all what I'm made of. Strut down the hall. Won't stop till I get enough. I wanna live right now. Baby, I'm as young as the night. I wanna dance right now. On the floor, I feel so alive. Don't stop, turn it up. Kami dire guys ba, mura namin yung blend dire sa New Mexico, kay mga mistiso-mistisa sa biyan. Awa. Kutyo. Hello, so nata karon dire sa New Mexico, Albuquerque. Yo. So kaning Albuquerque kay usa ni sa pinakadako nga city dire sa New Mexico, besides sa Santa Fe. Bantayan? Kaya wala gyud kay kanang kuan dire kanang tourist attraction gani except sa mga museums o kanang hot air balloons, pero ang hot air balloons kay October man siya murag sa mga tao diri karon wala. So Uwi na pero before sunrise ka manukad. Pero before sunrise niya una nga wala nila ma-explore diri kundi ang mga local nga brewery lang. Kami nga naning lugar. Tinkan Santa Fe Brewing Company. And dito diri kay kids friendly ba yan. Mga lamian kay ilang mga draft na beers. Cheers. Sound the alarm. I'm coming up. Hi guys! So nami karon sa Kraken Crab. So isa sa ni sa mga best spots diri. Medyo similar ni siya sa ang sa totong gandaan sa Cebu. Bucket shrimp. Ang bucket shrimp sa Cebu. So seafood boil ilahang specialty. So amo ning susihon karon. Una ilang ganang sa tawag na toss and net niya. Kasi klase ni nice shrimp, nice scallops, crab, ganang potato. Yeah, Cajun siya no, Cajun style. So, sa dito na magdugay pa. Dirahan na to. Round 1. Fight! Unboxing guys, so muna siya sunod niya. Unang bunot, crab. Bulikata daw. Kasi shell, kasi shrimp, kasi steak of the sea, scallops. Uy, kuay pa ko bi. Gutom pa. Kanang pinakadako. Lami kayo ng seafood guys, ano? Kanang bunot. Uy! That's tayo guys. Uy, kadako. Oo, na-prepare ka na guys. Kami na klase ng seafood eh. Seahorse mga Saan na mga gadget diha, uy? So, kani siya para buak ni sa crab. Bitubo. Kani para ibot ni sa ilok. Pwede siya ni panghingi ki, kanang pang-dentist. Sampol na sampol. Grabe has aftermath good. Grabe guys eh. Dami ito guys, the best. Legit nga New Orleans nga Cajun seafood. Ang kawa magkakatilaw na day kagkuan, Cajun's New Orleans. Ala. The next day. Ayo, bayad Big Park. Ay, no payment tayo guys. Basta maabot na kala 5, wala na ibayad ang park. Awesome kayo. So, tara! You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn
turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark. Welcome to Hawaii! Welcome to Hawaii. Tutyo man diri guys. Oy ganihar man may sigiglaka wa magidagat. Oh no. Disyerto man ya among iari day oy. What sandra man diri wa may tubig. Loko naman diri oy. Nawa ilang sand guys oh. 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 Wow. Oh, wala ka sukar puti oy. Oh. Ha? Wala ko do. Awesome kay oh. Oh. Sana all puti. Hello, dami karon sa White Sand National Park diri sa New Mexico. So mao ni siya pinakasikat nga tourist attraction diri sa New Mexico. So as you can see, white sand sigud siya nya. Nindot kay yang balas, pino kayo, puti sad kayo. Oh, ya dagsaon ni diri sa mga turista sa lain-laing lugar. Nya umari mo og kuan kani nga area kay ay ang suggestion kay buntag or hapon kay kung udto majiji mo sa kainit diri. So as you can see, nindot kay ang view niyo. Pwede ka mag-sled diri. As you can see, akong mga bata nag-sled, dagan. Kuwang na lang diri guys kay tubig, dagat ba niya. Mauna na siya. You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Want you to feel the way I feel inside. I'm reaching out for help, you got me in a riptide. You call me crazy now, but you don't understand. Amazing kay diri guys. Pagkapoy na miksaka. Wala may istorya kay amazing kay deserto siya nga puti. Yeah, fine kay margarina. Niya, indot kay siya. Dagat talay kuwang yun. Yeah, I hope nga nag-enjoy mo sa video niya. Kita-kita sa among sunod nga video.